Sekarang ni Ren, kita dekat first level Gym Betul. Paradise Menyih. Apa yang ada dekat first level, apa yang ada dekat second level? So, first level ni very standard, memang sesuai untuk beginner. Yang first time datang tak tahu nak buat apa, memang sesuai. Sebab semuanya pin loaded punya style, kabel punya style. So, lengkap lah dari segi semua masa part. Tak tahu nak buat apa, boleh je try dulu the first level ni. Dekat sini semua body part dah ada dah. Ya, Tapi betul. semua pin loaded. Ya, semua pin loaded punya base ataupun kabel lah. So, senang lah. Yang plate, dumbbell, kita kena naik atas. Untuk yang dekat bahagian sini, mesin-mesin semua sini, ada orang yang akan tolong bantu ke untuk nak tunjuk cara sebagainya? Okay. Kalau you guys tengok betul-betul dekat mesin, dia ada instruction. Tapi kalau blur, boleh direct tanya dia pun tak ada masalah. Sebab staff-staff sini dan Ren sendiri, personal trainer, boleh tolong ajarkan, tak ada masalah. Tapi aku punya pendapat sendiri lah kan. Korang better dapatkan khidmat personal trainer terus dekat Gym Paradise Menyih. Lagi-lagi ambil coach Ren. Sebab apa? Korang boleh baca, korang boleh belajar jarak jauh macam tu. Tapi tak ada orang yang nak supervise daripada depan. Betul. Korang nak hasil, korang kena ada orang yang tengok engkau, yang guide engkau daripada depan sampai jadi. Coach Ren bagi sampai jadi. Tak ada masalah. Kasih on point. Kasih on point kan. Full basic on point. Guys, kalau nak tengok lagi video seterusnya untuk Gym Paradise Menyih, stay tune guys, next video.